Hadin bakut ke jingle kai quarter final hagani ke World Cup arjar arhunriu. Layo iya South League kiri ki barung syakardan ke besau. Lani ke jingkun ha ke semifinal. Tang kiri ke dep job teng ya ke World Cup. Ha ke semifinal ke Benengkong ke France kan yakun bersya ya ke Spain. Pada ha ke semifinal ke Baar ke England kan yakun bersya ya ke Argentina. Hawa pai kendiat sya ke history kini ki South League kiri. Ka France they will dep job Arsen ya ke World Cup. Ka job nengkong they house name kat kendai spa kendai pupra. Bat ke job Baar they house name arjar kat pra. Kadai ru ke running up house name arjar nriu bat ke running up house name arjar arpuar. Bat kadai ru will dep job Arsen ya kerdan third place lani ke kerdan ke belai hakani ke lempung. Di perlak playoffs nyaw ba ka France kadai ka na kiri ke baklain bor wal de poi teng Southsen ha ka final ban job Arsen ban syarem Arsen ban job ro Arsen ya ka kerdan ka balai di ka France kan yakun persya ya ka Spain kadai ka champions house name Arjar Shipeu banado Arjar Shipeu ka klempoi show ski kerdan bashkmat dang dai ba menta ba ka Spain kan poi biang sya ka semifinal Ka community ban poi syakatong ke jingjob ban yokur hakasen ke Baar ya ke World Cup. Kadba ke France ke badai ka running up house name arjar arpuar ka community ban job ban hakasen ke balai ya ke World Cup. Di ke jingya kun semifinal ke Benengkong hapadeng ke Spain bat ke France kan long ke wei na ke jingya lekai ke bei tenat bah namar bero artili kiri ki don ki rangal lekai ba kensai ki ba pau haki klub ba pero kamtam haka PSG bat Barcelona. Di haba pai sege jingle kai hapdeng ka England bat ka Argentina. Ladangi pai ke history jong ka England day kul dep job teng ni ko World Cup nadus nem bat kandai spa nriu kamut kada do menta la nriu post nem. Bat ka England ka poi ru sya ke semifinal house nem arjar khatpra bat ka la syarem hakmat ke Croatia daar lewei gol. Di menta sechisen kari England kala jambiang sya ke ni kerdan. Bat ke kemilanti ban job ya ke Argentina ban poi biang sya ke final. Di perlu ke bapai pat segi kana keri Argentina kadai ke wei na kiri baklain bortam ha ke pertai. Kala poi hadu nriu sen sya ke final ha ke World Cup. Mana pedeng kin riu sen ke Argentina ke dep job lai sen bat sya rem lai sen. Habis sedang nengkong ya ke World Cup keri Argentina kala poi ke final Andres Newbok kala sya rem ha ke Uruguay. Di ke Argentina kala job nengkong ya ke FIFA World Cup day house name kat kendai spa nyew pra bat but bat house name kat kendai spa pra punriu. Di ke Argentina kat hadu menta kadai ke champions hadin baka job kado ya ke World Cup day house name arjar arpuar ha Qatar hadin bakalaan pelim ya ke France da saula arkol leng baka jingi shoot penalty hadin ke drama jingya kait damar lalai gol. Di menta ke Argentina kan ya kun persya ya ke England Kawai ni kijingil akai ke bei tenat bah ke semifinal ke Baar. Ke Argentina da ke jing kemilanti ban job ha ke sen ke basau ya ke World Cup. Kadba ke England ke kemilanti ban poi ke final ban job ha ke sen ke Baar ya ke World Cup. Ti perlu kumba pilios nyo ki kana kini ki South League kiri ki bedangnya kini ban job ya ke World Cup. Kidan setang South League. Ban job ya ke World Cup day tang kawai. Di na pedeng kini yano pi ikop ban job ya ke World Cup menta kasnem. Namar baro South League day kula dep job teng. Hatu kan lech ke England kula job las lembha. Lani kan lech biang sya ke Argentina ne ke France kumjo sya ke Spain. Di tat hadu belaya kendo ko pat ke video kublai shibon